تماشاوان هجا دم باش هفبینا آرکی اسیفان خلیل برمه مجارمه سر روشا سیاسی روجاوای کردستانی کنهاد شروشی درباس به هر وهجی نرخاندنا چالکین پارتی دموکرات کردستان سوریا لأوروپای جبوه کجی میوانداریا برز کامیران حاجو اندامی پولیت بیرویا پارتی دموکرات کردستان سوریا پدکسی برز تبخیر هاتی. گلک سپاس. روشا سیاسی روجاوای کردستانی گلک رودان سیاسی روجاوا رو دیدن دو چاوی روشی دنرخینه. بتایبەت چلانی بگشتیت او دکیان چاوا پرساتا بهتر چیه؟ دخوازن روش نها چاوی تو چاوا ویروشید بینی وکو سیاست مدارکی. نه بری هر تشتی روش تشتی وکه گلکی اکتویل مثلا لفگرا سیاسیه مثلا پیمانات دهوکیا و یا هی بهتر جیگو روزانه ایرو تی باس کرن و انجمن جیل سر رابطه مثلا هل بجارتنی گو سیزده مهده به چه بنیه گو کانتونا جزیره و یعنی کانتونه او دست نشان کنه گو چه بن انجمن بریارستاند یعنی بلاوک ام تخوازن سر لیوگری راستن امی پاشورن سر هل بجارتنی تو لیوگری شاهد بینی لیوگرا سیاسی بگمانه می یعنی انجام کی نورمالی پیمانه دهوکیا و ببه یعنی اونا تشتکی متفق کی گل سر گو ببه جخواو تشتی گو بوی او پارتی گو ادی هنچو نور و نهاد نور دره ما وک انجمن بردهن پارتیا پاشه ما مل مجاری کی دی لهولیر او پیمان هنکی فرح ترکر او همو بونا آستنگ البر پیشکتنا لیوگره گو کاری خوب کی هر حال ایرو لیوگره که اما اتفاق کریا لی او لیوگر پیوسته گلکی جنها بهتر گاوی خو آوت بانا و جی حموج بروا آستانگی گوبوی و انجام کی نورمالج پیمانه دو که انتشته کی ولو زیاده گو یک سر بجی نینا باش رشنویسا کو لیوگرا سیاسیا داداین تو چاود بینی و رشنویسی او روازا هندرین یعنی جی سیستم نظام داخلی نتشته کی ولو یعنی یا هری گرنگ د مسئله لیوگرا سیاسی د گونها ایرو نه اکتویلا لیوگر بریاراوی سیاسی بریارا گوبستنه ملزمه وک گمل هفدو کرید پیمانه دو که دیان ملزمه او یا هری گرنگا او دی حمود من دیتایل یعنی شخوره چلو دانی نه یک روزه که نه حاضر به وکی کلیشو ناوی دا چش خوره دانی نه نتشی کی ولو زیاده گرنگا یا گرنگ او لیوگر بریارا گوبستنه ملزمه جه هر کسی را کاری لسر عرضه او بریار جه خو بگریان نه و تشتی هم نهاد هنی خود دنیدم سر وینا گله کی تاخون مثلا هل بجارت نوانا گوته گو هم پاش آخون سر دخیه کس لیوگره نحسنی و لجمع وکه پارتی هگر لیوگره سیاسی بریارا وینا جه نگره ام قد نممکنه نه پیمانه دهوکره دوام بکن نه لیوگره سیاسی ده باز دوام بکن باش دوی لیوگره دیگه ل کمیته هاتن دست نشان کردن کمیته این لشکری بنیان جی شبو بریوبری آخوستر تو نابین کسین دناوا وی کسین کو جه گرتنه نه کسین بسپورن سدم آوی یکی چیه از نه گهنات بوی آوان هات کرم کری بسپور و نه بسپور اساس پیمانه دهو که سی بشن یک جلی وگرا سیاسیه یک پیش خستنا ریوبریا گو هایی یک جی مثلا لشکریه نه جبوی تبقى اتفاقا دو طرف بقنا اتفاقا خلق کی سیاسی پیوستن باش هدی وقتی گواتا دیتایل امروف کاری کمیته ندی تولی بکیا نه آوا یعنی چیروک نه آوا گواوی دوی کمیته ده پسپور یعنی یکی دیا لشکری ده لازمه جنرال بهت شکی ولو نینا یعنی هزی سیاسی وقتی گول لفکرن باش هدی کاری بگه بردست خلق کی گود وی ایشی دا زیرکن باش میورن سر مجارا هل بجارتنان مجارا کن هاد روشه فیدیه دهجی انا کسی دخوین یک درباری وی کی درخصیه تو چه اول هل بجارتنان دنار مبری کلی که گوت ادیسا دوباره کم هل بجارتن نممکنه ام قبول بکن ویرنگی ببه دوی لیوگرا سیاسی بریاره که دوی واری دا بستنه و افنا حمو گلیدای گلک تشتانه یک جه اف شوی گو ایرو ریوبری هیا کانتونن سه پارچن اونا مگوتی ام قبول نکن دوی یکیتیه که سیاسی دو کردستان سوریا ده هبه و یکیتیه که اداری هبه و دوی ام لسروی لحف کرنا جواکی ام
فرح بكن وام الهفدو بكن لفقرا سياسي بريارا بسطيني جي خو بقرن افتشا وباجي ام ورن ام هالبجارتنا بكن افا قونها ايرو تفدم وحجي بيفا جريداي هاتنا هالبجارتنا ايرو تينا ميداني بتخمينا ما دخوازن بيمانا دهوكي خراب كن وافناش جمواد سبيتكي ام قد قبولنا كن يعني فينا قلقي زلال بجم ام قد قبولنا كن هالبجارتن بيلچنگي ما بكن هالبجارتنا بكن روجا گوكرن هنگي تشتك معناش بيمانا دهوكي رنامني وام ادي التزاما ما بيمانا دهوكي رنامني لفقرا سياسي نامني ام فينا قبولنا كن نا ما بيمانا دهوكي چكش بويگو ام و مونوبولا پیدا ویدی ام بشکنن ام بیشن ام هفپاری هفند ریفا بریا وی ولاتی دا هاگر ام نه هفپار بن بسری خوی بریا راستین او کنش خنا خواب پیمانه ده هیچ معنی جره نه ده شما پیدی رشد السر درخصنا هالبجارت ابو کاز بیجمتا او اساس ما بريجي هرقاف ما قوتيا منتاليتا قبول كرنا طرف دي الجمهانانينا بسروي دجي ما لهوليري ما بيمانك داني مال دهوكي بيمانك داني اما فيدار نجد بيمانك اساسيا افيا تاليا يان وي قبول كن ام بهفرا في ولاتي ريفابريا في ولاتي بهفرا بكن يان وي في شوي جاري كيدي وي بريار خوب سري خوستين تي غريدانا ما بوابريار رنينا ام دي جاري كيدي وكا ركبريه كسياسي الولاتي خباتيت باشي انا كسيجي درنگ ماینا داخویانیان درباری وی کل جمعی زیده یک بریاراوی نه دو درکت سدم آوی کیچی. رابنا تشكي نورمال ده انجمن ده يعني انجمن جبر جوجلك بارتينا وهو سيستما مركزي وقا جول جماعتي دي هالجمانينا قالك بارتي هالبارتي كي بيرو باوي يعني حتى من هفدو دكن هناك وقت ضصيني ابنا كيما يكما يم وين ازانن بس طرف دي قالك الرئيس قرتني جرب قلنا بروفاجي وينا اما بگومان ام چقدر دیتن جدا جدا الجم کرده هبن زنگین بونه که نه ضعیفیه که جبر بیجی ام جاری هنه کی بدرنگ که حتی گو ام بریارات و عوض الصين ام لهفدود حسينا ام نابجن دوی الا هو كمبي نا بارتيه كبچوك بمظن بيجي ام لهفدود حسينا حتى ام دقنا بريارا هلبش واشي فاندمي هالبجارتنان ده وزير الهفاتنا حكومة أسد علي حيدر لباجاري قامشلو بسربسيل نوا باجار دقريا افتي واتايا تشيكي ولا بفدانا تشتكي نويا يعني روجا روج دا ام دزانن لقامشلو هيزي دولتي هنا ودولة خورتا وام دزانن دانستان دنجي نوا ودسلاتا ايرو دهي وابدانا تشتكي نويا ودوام جيبكي بقومانا وغريداي اويا يعني غريداي دستي ورداني قشتي يدهري ميدانا ونبتني علي حيدر ام دزانن دي هيز نديجي الوضع بيدا دبن مخابن يعني ما تقو ام وقت الهبدو بكن ام تشتكي بكن قو ام كرد كاربن سردس بن فيكاري هذا ليش بش ما باتش نديتي نكرن يعني از نابين تشتكي عجيب جو جاري دي علي حيدر الواجبر قالك جرا برسي رجيم سوريا الودي بيدا بوناج بر تكليد نواو في دسلاتا هيدا باش هيزن جدا لهريما روجافاي كردستاني دفرين جدا تينا افاكرن ببشكريا رجيم اسد وكو فيداويجي هيزك بنافي جزيره عربي سوريا باش افاكرنا فان هيزاون تشاود بين براسي هر اف هيزا گوچي بوي هر چ قاسيجي همبر كردا به بگشتي لي از خوندنه كمني دي جرايا نال كردستان باكور بروسيس اشيتي گهای قوناغه کې گو سروکي پکاکي گوتي وانا دوی چک دینن نه محمود زانن پکاکي د هفپاريه کې د یانجی د هفکاریه کې د ایران را ایران رینا دی ولو راحتي پکاکي چکه خداینه جبر وی جیول دورا و تشتكي الهمبر وانا و بكاريني ام بگومان ام وقتی گو هزکی عربا چید به الهرم الجزيره ودعوتي طهران دبن
معنا و بهتر اوا گو ایران نامګ دي شنج پکاکره گو تنکاري ویکاري وک خوبکی افيك شويه دوام فينا بلو ببينن يعني وك ضغطك السر بكاكي جو اف بروسيسا اجيتي هاجا ببي دوي بارك ايراني تدهبه او بارا ايراني ويچيا گلو ودنا بكاكي ده پارچبون چه بشك ايراني نه بشك ترکیه رمني گلو و خطا او جلان يا امرالي بسر كوي جو براستي چك دينن و نوا ايراني ده نخوش به شرجي افنا پشروج و دي نشان کرن لی وکم گویی خواندنا مج و چکرنا و هزا ویرا هر چی قاسیل دجی کردای بگشتی دهری ما جزیره دا بشک جیجی ابا باش تدبینی و روکی پیدی وگره نوا رفین کردی تفگرا کردی شرطی گو یعنی مرجع دهره می دا ورنه گو هرتن هر کس کاری جه خو بگواره پیدا جی کاری نواده بی اساس مثلا PKK يعني جبهه مصدره هاجر PKK دوی پروسس اشیتی و کم گویی بالتركاره تشتك ببي هنگي و نجار كوي زيلانه جديده نهاد زيلانه ايران وسوريا ده او زيلان وقتی گو اف پروسس تركيا هر سري مجبور خجور باوجنا زيلانه جديد چی قاسی ویل واکلفه چی قاسی وی ایشن چی قاسی وی ابن از بنان زانم لیوی نجار وی جه خو گوهرن ابناجی وکم گوتی گریدای هیزه دناف یعنی او دسته وردانا دناف پیکا کده کیجان ویب سر کوي کیجان ویب سر نکوي گریدای ونانا روزه کی او هیزه هانا کارن جه خو بگوار گله کندامین و د گرتیگهن پیدیدنه و دو زمان کریه حتی بگومان هرگاه دو زواتی کردن یعنی ابنا نه یعنی فرمی و نفرمی و مروجه کبتنی جی ما و نکریه گو هم دو زوا حوالا نکن چاو هرگاه تکرن باش پیدید بیش در باید پیدا هرگاه برسوا گلگ کلاسیک الجماعه ابنا نامن آسایش گرتنا لپرسی نهایا محکمه هن انظام چه هنم سرگو ام دزان نوایا گرتی سیاسینا ضغطك سیاسی السرما تم معنا جرانینا حوالی من نت گناه کرنا نت او کرنا لی برسوا واد وی قلبی ده باش چاوری کفتن اکتی امضا کرن و گرتین سیاسی دنوا گرتیگاه ولی عینی دوی پیمانه بخدجی یعنی او مسئله هاتا بحث کرن هنتنا بردان هنا دیجی دکرن یعنی او الجمع هایا ام دزانن یعنی نها ام گلکی و قاسی مسئله گلکی قشار تجید بشن یعنی پیدا لهمبر خوا و خطک سیاسی مدبینه جبر ویجی هرگاف ضغطك المدکش بوی خاطره گاگر امجی یعنی ما قبول کر او تشتی پیدا ایدی میدان جواره جبر ویجی هرگاف لسر ما زیدا تیاو کرن و امیل بر خودن یعنی امی کفنا زندان دا ما بریجیم کدنا زندان نیروجیم کفنا زندان صداجیم کدنا زندان دا یعنی ته مثلا گو هنگ تصور بکن بگرتنه که یعنی چوساندنه که وی کاربن بهلن گو ام خطا خوی سیاسی بگوهرن یعنی بیروباری خوی سیاسی بگوهرن باوری ام دخونات بین برز زمین نابرکه بسین جارا گدن لفت کرد بله ولی تماشاوان هجار نابرکه کرد جارا گدن لفت کرد دوباره سلاف تماشاوان هجا و دیگران علی میوانی خواه برز کامیران حاج و اندامی پولیبیرا پارتی دموکرات کردستانی ما هست لشکریا نچار به هزاران خورد روجاوای کردستانی کوچبر بونه اونچاوا لوی بریارا پیدید نار ام سريده للدجن وبقوتي وانا يعني افنا بالتني يك ارمان جاوي خياتكي كردستان سوريا روجاواي كردستاني فالا ببي ومخابن ولوجيت بي يعني ام للدجي في نانا هر مجوا خوستي راوستنن لفغرا سياسي دجيش خو اف دبرسي سركنا اف راوستي ومثلا هالبجارتنا راوستي ما اف جوا خوستنا
وما هي هاي خوشك الفا مثلا بفكرن يعني أنا يعني تمعنا جيرا نامن أم شركاتي وأم تسيخو بدنا وداعش البر سينوري ما ونزانم كردستان خطر دنا شيء وقتي أم خبخا نكربن دبر يعني حالو بجوك دناف خدا صافي بكن أم قد نكرن هم برنا داعش بسكرن الرجيم ونكسيدش باش دركرنا خلكي جدر في سينورا هريداوي العفريني وصابو أب تيواتها تشيكي انها حتى صبي ام بحث بكن اف كرنين يه بيادا ويه آسایش و یه دموکرات چه نویلواد که بکه یعنی هر یک خطا سیاسیه اف کرن هم مون ندبر جواندیه ملت کردنا چهار سری چی چهار سری ما روجا پیشی گویی چهار سری گو اف روجاوای کردستانی نممکنه یک پارتی یک رنگ بریو ببی دویم بهوره بکن و ام هر وی ضغطی دکنج بویم بهوره بکن هرم ضغطت كيش بوي وياكي تنازل تينا كرنج بوي وياكي هر تشتي كرنج بوي خاطري ام بهفرا ريفابريا في بارتي هبن لي وقتي بقي سينوريكي وانا نبي يعني كسك نكاري بيجي ادي بري كوي كودا بري كوي دبرك مجهول وك بوندا ادي يعني كاري قلك تشتي خراب نام كردا جيبن انسان کی سیاست مدار خودی برپرسیاری وقتی وینا نبینه دیمک دستکی ارزانه دناو ملت کرده اگر راست برجواندی ملت خود بینه دویل همو هزی سیاسی گهداری بکه و دوی ببینه به چقا زرار تکرن جواب بریارا با اگر نبینن گو به صد خورتا به هزار خورتا کردستان سوریه روجاوای کردستان والد به دموگرافیای تگوارتن دشونای د عرب تین وقتی وینا نبینه باشه وی چه بینن یعنی بجا کرنه دور خستنه به لشکریان نجاری به اول بجارتن من چه به هر تشتکی د خدمتا نکرداده و اواما یا گو ام دخوازن هرگاف بیجن ام وکا خطا که سیاسی جداج وادیتنا ام دخوازن وابد نفهم کرن گو افنا غلطه يعني حتى وكي يدو بتشك ما تشتك نكريا نتشكي ما هي وما تشتكي ولو كريا جبروينا ام خطا سياسي درفي في خطا سياسي تمثيل دكن وكما قلتي ما هي فيها هرقاف جو وري فهم كرن جو ام د برجواندي ملاتي كردا دخوازن دستي خو بدنا دا بهرام كاربن في بارتي ما دوا شرطه دا بريفا بمن باش برست بحثا عرب كرنا دافرين كردي كر كو عرب نشتجي دو شونا كردا هن وكو انا كسي انجو كو بدا كسي هن دكارن شبكن درباري بي ينجخو افن هذا سلات ند السمده يعني ده سلات وكا ديفاكتو اول يجو يرود ماشين ورينادنا ما ام يعني برياري ما جهه خناغرن تشتي ام كارن بكن بروتيستا سياسيه تشتي ام كارن هلوستا سياسيه ام وينادكن و همو هزي كردستاني جام تخازن جاري ضغطك الواوري كرن جبوي خاطري جو بشون دلنگه خو باوجن فابرياري شاش في كليش في بيفت شكيدين هانينا د پیشروجه ده کاری متد ندی پروژه آماده چمو بگومان یعنی نه ت پارتی نی نگو هم ابتنه پلانا آل جمد و پلانا بیجی هبه پلانا جیجی هبه باشه دروشا يعني جي باشاروجا ركفتنا دهو که شاهد بین تو کش بینی نه اگر حالو به یعنی نه افتشتی گو اند بینن نه هلی گو گش بین به برواجی بنا یعنی وقتی لسری خصوار من هل بجارتنا وچاو مرو گش بین به یعنی وقتی سری خصوار بون جبوی حتی گو مالی وگر چیکر تدید جبوی خاطره تزویره که گوچه بوی و پلیک دستیواده نهشتن در کوی حوله راستی یک در کوی حوله یعنی ابنا حمود ندلیلتی باشن لی بسر ویدا ام پابندی و پیمانه ام حتی بداویچن جالی خوا نممکن ام غلطی که دورده بکن لی وقتی گو والدی بکن تقريدان ما بيمانه دوكي رنامني اگر بيمانه دوكي تيك شوني چبكن بيمانه دوكي تيك هري وكم قوتي ركبريه كسياسي لويدري ام كاردكن وببلاني خوي ديجي امي صدي صدامي قرتر بكن يعني واش مهور سر مجارة خويدن لسر افنيزيكي سالكي لسر كونغري بدكسي درباز دبه لاوروباي روشا بارتيه چاوينا روشا ما د چند قناقه و یعنی نه پشتی وقتی کنگره چه بو
پایوێرە یا گرنگ ژمەرە ئەو کۆنفرانسەیەکی تێ بوون کۆنگرەیەکی تێ چێبوو لە ئەوروپاژی چەند پارتی بوون هەیەک ئەو ئەندامە تەسبیتکردن مە کۆنفرانسی وڵاتە چێکردن پرانیا کۆنفرانسا چێبوو وڵاتە سەرکەتی چێبوو لە هەند دەڤەرا بڕاستی نا ئەم نەڕازی بوون هەنێک مشکلە هابوون ورو دەریانە نە تشتێکی گەلێکی لۆ کوور و گرنگە بپرانی باش چێبوو ئەو قوناغەک بوو قوناغەکە دی وەختێک و کۆنگرە خلاص بوو تێبیراوە هەواڵێمە هاتنەگرتن هاتنە دوورخستن هەن هەواڵێمە ناشتن دەرباز ببن مەل ئەوروپا هەن چالاکی کردن لە دژی پایەدە و گریارێوانە ئەوژی مەتشتن کردن تێکیلیێ هێزێن حکومی و نەحکومیرە جەهجەهات چێ بوو vê taliyê mesela Kobanê jî hate holê me alîkarî bi rengekî ferah weke partî jî me kir û di nav encûmenê de jî me kir belkî we bihê jî ji nêzik me ji Nemsa û ji Holanda û ji Swêd alîkariyê hem yê cila hem yê pera hem yanî me tiştekî baş weşandin ku de alîkarî alîkarî me şiyanna Kobanê yanî ew ne Kobanê bajar ji ber ku kes lê nemaya niha ew kampê got hena li Sirûcê li Urfayê li Wadira hevalê me çûne wê derê bela kirin hinek mişkilê me yî teknîkî jî çêbûn ew kamyonê got çûn li deverna hatine girtin neçar me rêne dîjê re dîtin yanî hinek ew ê îdarî hinek mişkilê îdarî hebûn li Tirkiye yan jî na li Tirkiye li Tirkiye ji ber meselen hevalê me ji Holanda şiyandî li wir hate girtin gotin pêwîst e hûn vê kamyonê derxine derveyî Tirkiye niha em rêkê digerin got em yanî waliyek tiştek em rêkî bide em karibin li wir yan jî em bibina aynî bajarê Kobanê em ew bikin yan jî nebe paşê bekîn bêne Wadira pera li wir hatine ew kirin me dest nîşan kirin çend malbatin û ew pera li wir hatine belav kirin yê mehtêc yanî vî rengî wekû partî ew perewedan hev yan jî ev ê heşte dibêjin wekî partî lê hevalê min mesela Swîsra wekû encûmen kirin ew jî gelek cara çend cara alîkarî yanîn wekû encûmen anîn hevalê me li Swêd hem wekû partî me ew kir hem wekû encûmen jî hevalekî me di nav encûmenê de ew encûmen jî tiştin dane hev û yanî hem ew lojî kir û hem ew lojî kir baş pêwendiyên we bi partiyên siyasî yên Ewropayê re hene belê hene li her welatekî peywendiye me hene li Almanya hene li Swêd hene li Nemsa hene yanî li her welatekî me got rêxistinê me li wê de hene têkiliyê me bi partiye û têkiliyê bi partiyê siyasî li Ewropa re ne zehmet ne wek Wadira û lo mirov tu bixwazê parlamenterêkî bîne tu meylekî jê re bişîne dikarê wextekî jê bistêne ne wilo zehmetin têkiliyê me hene baş hûn li gel wan civînan li dar dixin belê hûn behsa wekû mijara Kobanê we behsa van mesela ji war kiriye belê em behsa gelek Hestagiyên tişta ku rojava li pêş we derdikeve em behsa her tiştî dikin yanî gelek cara jî bêtir ew bi xwe pirs serê wa de hene ew pirsa dikin em pêşî bi giştî rewşê ji war re dibêjin paşê ew jî pirsin serê wa de hene em wa pirsa ji war re zelal dikin berî demekê mesela li Swêd ez bixwam diçûn bi endamekî di lijna xariciya ya Parlemanê Swêd de bû em pê re rûniştin û gelek tiştê wilo serê wa de nezelal hebûn ser Daeş û xêrî Daeş wana yanî gelek tişt hene mirov digihênê wana û têkilî dewamin yanî weke min gotî te newqa zehmet jî li Wadira ew welatê mueqedin ji vê alî ve têkiliyê me hene baş e gotinek te herî dawî heger hebe gotina dawî yanî hergava me vegerin welat esasê her tiştiye cihê me esasê her tiştiye ev derketina ji welayê ev tu em rêj berbigirin em ne xetertirîn yanî di dîroka Rojavayê Kurdistanê ti cara em negihane rewşeke wilo dijmin çi qasî jî anîn ew erebê xebir anîn xwez dîmografiyê bigwarîzam çûkê qet bi ser neket îro xetereke gelekî ciddî heye destê werdana herêmî û navnetewî di herêmê de li me hemûa ferzkê got em di wê astê de bin ji ber mesele gîtkî ji me mastira yanî mesela ji rejîmê weke Sûriya mastira heta vêca grupê weke me biçûkî bêhêz û nehew qasî xurt û ew
جبرويجي براستي مهيفي هيا جو هركس برپرسیاری خو بگیره سر ملخو گشبین روش برو باشی بچ مروف نگش بین بین نممکنه مروف سیاستی بیا هزار گاوت بجم دویت قد هر گاوت گش بین دویت بيجي ازيد تشتكي جوارم هكذا ندوي او دبي المالا خورنا عند مروف گش بین بين جوي او جوارتن یا نخوش چیا بهایوی ممکنه گل کی گران بی گلک سپاس برز کامیران حاجو اندامی کمیته ناوندی یا پارتی دموکرات کردستان سوریا بدکسی گلک سپاس برای تماشاوان هجا سپاس جبوه هپیوین آرکی بداوی هات هر شاد و بخیر